si nájde korienky, očistí, víš, vyklí a chrání predostatky a vráca. Preto sa štuka nechytá, lebo je jedno aj druhé dravec, víš, aby sa tí zubáči na tých hniezdách pri tom love tej šťuky nebantovali, víš? A už ho pán Benko má. Nemá, počkaj. Už ho nemá. Nenaháňaj ho, ja ti ho položím do podberáka. Ty daj podberák do vody, ja ti ho tam položím. A vidíte v práci tandem Gregorík Benko. Ide si ani autobus a keď si chce, tak si zastane a zasa ide. To sa neotočí. Tak. To je ťažší, jo. Tento je vajčatejší, no, pekný. No ten je pěkně. Na záver pekný. No, pěkně. Musíš to komentovat, že to je s mikrofonem, já potřebuji tvůj hlas. Tento je, No, má výraznú dúhu, krásnu no, a bude mať určite aj ružové mäso, jak losos. je. Títo väčšinou sú prerastení, zvyknutí žrať rybky a živú potravu a i potom majú ružové mäsko, jak lososy. A Jožo už zase je králom. Jak loni. Už ma to ani nebaví. Stáňo, ty zverina. Ešte jednu pre istotu, nech sa netrápi. Vidíš to. Odberáme. Ten má ľudský prístup aj k rybám.